Jebo lama blok kelemot man karono klai kem klai. 각자 이제 벌써노 ini main uddesho inge biskang tiniro damsarawo school repairing chole nai khao inge brano school si ke aro britolo inge aro ni distance sale chal to ambai student roge hin kham tia ke joi to emele to parents meeting o sakna bas rena hiya inge aboni ko sipai bono bombas ria bombai ti student ro blok kya inge ambo kya student di prasa student ni ro phai bram mai palmai singpa khana budi ma rong ke ladi din jagale budi ma repairing ko ma pong to brano kama ki sujog ri brano feria inge jodi brang ingkhang to puro ma su somai chanta ke spot to lane abo itri ko khwa ko tai bo tung aro phayo thang nai mi brano CPM ni wings student organization wings SFI uniform by ta phaidi outdated by phaidi now brown hi chaye brown aro brani CPM part office to aro chakao brown flag rom ri ni maroni gam kya abo angmani ya abo jama ai chhatro no khemtu ya ti prasta student no bodi ma khemtu ya mami tung 25 35 botor to no thoa ambai tung tini mai mar tini sai mar abo pa nawo ambai tung bis kawo bo andro le thauya garib MLA chumai palma lai phaya ne chungle bola male charo ya abo Bukti MLA no bai phai male na ye kau. tini 50 constituency MLA binu busanda sloma le chung Bukti school pitao je boa ke jamilang lai to mole. Damsara higher secondary school aro taw recently with English medium ho ha abo repairing chole nai kawo abo ye taw brano school si kya bong tho bram panda sujug subida kaam ke renew thoi mile Bo chatra roke hostel deklai. hostel chhatro